Tharaka Nithi kenda tureka dwasi ya kisiasa na kuasana ya kaunti imwe. Utimiagie kwendu ni miario ya mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara hura urutaniretie kuatanithia kaunti ya Tharaka Nithi. Murimi wa Mbogo harina simu. Ngwataniro ya gisiasa katika bunge bathatu ba kaunti ya Tharaka Nithi irayonekanire kurutho kagita kaurangiti no akethiete na mbere kugarura siasa cia kaunti ya Tharaka Nithi. Indi mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ugite MCAs bonthe 15 ba kaunti ino ibathungirite kiri ngwataniro ino. Ngwataniro erubwe yagwetwo ngwataniro ya Nigo Patrick Munene na muyumba Mara Kareke Mbiuki ingwataniro mbega na MCA menu monthe tutongore twina Anita Polea magumoni twina Kithinji Justin eto Savea tumwiye na noeno magumoni bande nege Karingani twina Gaturo twina Kiriko Nara na baba ngibothe baumite Mara twitha tugotwe gintu kimwe. Gionto giki gikionekana ara gwa kagita ka mbere MC wa Mariani Anita Karemi onekanite kugwatanira na Murugara mucemanioni na kuga na kugwata mbaru ngwataniro eno no MC wa Magumoni Justin Kithinji uraronekanaga kuga agatuika munini wa Susani mwankani wa 2027 akionekana kugaruka na kuga na ronire na tete njira na kwoguwa na we akaruga magiti kia ngavana mwankani wa 2027 nani unaugire patwa mbera right ni right auga left ni left tarugo na ndana bagume osiyebetia siasa oyo kebenji mukwana na